Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Kay punllakunaka achka sustarinami yallitik kay mundo kay pachapi yuyay illakshina kawsayta gentikuna kallarishkamanta. Shinapish mandak Dioska yallitik huyashpami paqta nin. Shinapish allimi kan ñukanchik yuyaypi charina kishpichik Jesucristo imata nishkata. Pay tigranapaqka tukuylaya llakikuna shamuna rikurina kashkata. Shinasatik payka juez shinami tigramunga. Chaymantami ñukanchikka allichirina yuyaypi kawsakuna kanchik. Shunpashun imanalla, huyak Dios bendiciachun. Pagi kay tiempo ta chikanchishkamanta, Dios pakshimimanta rikushpa, yurishpa, yachashpa katingapaj. Kay punchakunapika sustarinami shamun, hasta wantika tuki kay mundo kay pachapi kawsa gentikuna, yui illakshina kawsayta kallarishkamanta. Kay mundo kay pachapi rikunchik uyanchikmi, ima llakikuna, ima problemakuna uyarishkata. Kishpichik Jesucristo minirka, paymanarij tigranapajka, kay mundo kay pachapika yui illakshina gentikuna kawsayta kallarina kashkata. Rikuitukunchik ya Dios pakshimi San Mateo capítulo 24 pi, kishpichik Jesucristo kutichishkata,
pay tigranapajka ima tukuna kaskata imalla rikurina uyarina kaskata. Chaymantami kay shimikunata nirka, pi kankunata ama rusashpa krisichun, yuyaypi alli puringichik. Achkakunami ñuka shutipi shamushpa, ñukami kishpichik Cristo kani nishpa achkakunata umangakuna. May llaqtakunapipish hatun makanakuymi, wañuykunami tiyanga ninakuktaka uyangichikmi. Chayta uyashpapish ama mancharingichikchu, chasna hatun llakikunaka tiyanataka tiyangallataqmi. Llaqtakunapurami makanakungakuna, shinallatak llaqtakunata hatun mandaqkunapurapish makanakuchingakunami. May llaqtapika achka unguykuna, hatun yarikay ashpa chukchuykunami tiyanga. Chay tukuy llakikunaka shamuna hatun llakikunapaq kallarillamari kanga. Kishpichik Jesucristoka ñawpanchishpa parlarka willarka ñukanchikta kuyashkamanta paqta ningapaq. Verso 9 pinin, chay punllakunaka kankunata llakichichun hapichingakunami, wañuchingakunami, ñukata katikushkamantaka maypipish tukuykunami phiñangakuna. Chasna ruraqpika achkakunami ñetkarishpa urmangakuna. Chaykunaka wañuchikkunaman kayshuk chayshukmi hapichingakuna, randimanta mana rikunachingakunachu. Rulla willaqkunapish achkakuna shamushpami achkakunata rullashpa krichingakuna. Millayta ruranapish yallitik miraqpimi achkakunapaq khuyayka chiriyanga. Rikunchik kaykuna paqtakun kay punllakunapi. Shinakaqpipish tukuringa kama ima llakikunatapish apaqtaka Dios kishpichingami nin. Kaymi tukukun. Chaytami uyakunchik mayta rishpa maypi kashpapish. Chaymantami ñukanchikka yuyarina, allichirina, Diospaqman kutirina, Dios tamashkana, Diospaq shimita yachana kanchik. Shinapish Diospaq shimi Bibliapika ninpishmi hintikunaka Noépaq punllapi shina kawsana kashkata. Ninmi Noépaq punllapika hintikunaka paykunapaq munayta, paykuna yuyashkashina kawsakurkakuna, purikurkakuna. Y chaymantaka ñapish yakuwillo shamurka y tukuy chingachirka, tukuy tukuchirka. San Mateo capítulo 24 verso 37 manta uriman nin, kay pachapish hawapachapish chingaringami, ashtawanpish ñuka shimikunaka wiñipaqmi. Diospaq shimika mana rusanchu. Diospaq shimi nishkaka tukuytek paqtakunkallami paqtankallami. Diospaq shimika kashkatikmi kan. Y chaymanta Diospaq shimi llapitik kikinman ñukaman nin, ima punlla ima horas ñuka tigramuna kashkatatajka pi mana yachanchu. Hawapacha angelkunapish mana yachanchu, ñuka yayallami yachan. Noé kawsay punllakunapi ima shinami karka, runa aychayuq tigramuna punllakunapipish chay shinallataqmi kanga. Dios manarak yakuwan tukuchikpika tukuykunami allita mikushpa, upiashpa, kasaranakushpa, kasarachishpa kawsakurkakuna. Hatun wampu wasiman Noé yaykuna punllakamami chasnalla katirkakuna. Dios llakichingapaq kachashka yaku shamushpa tukuykunata tukuchingakamaka chasna imata mana yuyashpa kawsakurkakunallami. Runa aychayuq shamuna punllapaqpish shinallataqmi kanga. Kankunapaq apu ima horas tigramunata mana yachashkamanta chaparakuychik. Kishpichik Jesucristo ñukanchikta hatunta huyan, chaymantami kay shimikunata sakirka paqta nishpa. Kallaripika kishpichik Jesucristo kaninmi ñuka tigrashpaka juzgangapaqmi shamusha, hatunta llakichingapaqmi shamusha. Shinallatik ninmi Noépaq punllakunapi shina kanakashkata. Noépaq punllapi kawsaq hintikunaka yuyilla kawsakurkakuna, kikinpaqlla yuyashpa. Kay punllakunapish chaywan chimpapuraqpika chay shinallatikmi tukukun. Ñukanchik muyundikpi rikuytukunchik hintikunata mayqin mana sustarinchu. Dios llakichina punllamanta, chay juicio punllamantaka nipi mana yuyarikshina kawsayta kawsan, purita purin. Y kayka mana kanchu Cristo Jesusta mana riqsijkunallapi. Wakinkuna uyashkanchik kay punllakuna ama chaymanta rimaychikchu nishkata. Tukuri juiciomantaka ama rimaychikchu, ukupachamantaka ama rimaychikchu. Hintikunaka chay hawaka mana yachashaninchu, mana uyashaninchu, mana chayta parlanachu kanchik, mana chayta willanachu kanchik, ashtawanpish animachik shimikuna, kushichik shimikuna, chayllata hintikunaka uyanata munankuna. Shinakaqpipish ñukanchik mana ladomun churaytukunchik, mana kungaritukunchikka Diospaq shimi Bibliapi kallarishpa imata parlakushkata, imata willakushkataka. Mana nitukunchikka ima mana tukunchu allimi kanchik
katishunlla kawsashunlla mana chayta nitukunchikchu. Ashtawanpish ñukanchikka yuypimi kawsanakanchik y a Diospaq shimipi Bibliapi kallarishpa parlakushkata rikuchikushkata. Apocalipsis capítulo 20 verso 11 manta 15 kama kallarishpa parlakun chay juicio punlla shamuna kashkata. Chaymantaka yurak hatun tiyarinatapish chaypi tiyakuqtapishmi rikurkani. Paypaq ñawpanmantaka kay pachapish hawa pachapish mayta taqshikmi mitikurka. Maypi ña ima mana rikurirkachu. Wañushkakunataka hatunkunatapish uchillakunatapish Tayta Diospaq ñawpaqpish hayakuqtami rikurkani. Librukunapish paskashkami karka. Shinallataq kawsanaman rinapaq shuktaq librupish paskashkami karka. Wañushkakunataka paykuna imalla rurashkakunata chay librukunapi killkashka tiyakuqta rikushpami huchachina kashkata huchachirka. Mama kuchapish paypi kaq wañushkakunata tigrachirkami. Wañuypish Hadespish paykuna charikushka wañushkakunata tigrachirkami. Ña tukuy chaykunapish tigrachikpimi wañushkakunataka paykuna imallata rurashkamanta huchachirka. Chay hipaka wañuypish Hadespish nina rupakuq kuchapimi shitarka. Kawsanaman rinapaq librupi shutikuna mana killkashka rikurikkunataka nina kuchapimi shitarka. Kaypi rikuytukunchik ima tukunata kallarishpa achikta rikuchikun. Tukuy hintikunami Jesucristopaq ñawpaqpi shuk punlla rikurigrina kanchik. Nimayjan ñukanchikka mana kishpirishunchu chay punchamantaka. Chaymantami allikan ñukanchik yuyarina, kikinpish ñukapish yuyarina allichirina prepararina. Mantak Dioska huyashkamantami paqta nirka y kaykunata willarka. Katikpika rikuytukunchikmi ñukanchik ya Dios hatun mandana ñawpaqpi kanakanchik, chayta pasanakanchik y chayta Diospaqshimi Bibliapi nikun. Kikinpish ñukapish kunan kay rato kay allpapi tiyakunchik, kay allpapi kawsakunchik, pero ñapish asha segundukuna washa ya Diospaq ñawpaqpi rikurina tukushunmi. Chaymi kunan kawsakushparaq ñukanchikka yuyarina aqllana kanchik. Maypitik ñukanchikka wiñayta kawsagrishun imashinatik kawsagrishun wiñayta sumakyachishka kushikuypi mana kashpaka hatun llakita wiñaypaq. Hintikuna mana chashna tukungachu, mana chashna pasangachu, ya Dioska huyanmi, ya Dioska llakinmi, mana chashna kurungachu nishpa ñukanchik kawsakunalla purikunallaka shuk upa yuyimi kan. Hintikunaka mana yuyarinka, hintikunaka tukuy kay llakikunawan, tukuy kay problemakunawan, kay ultimo watakunapi tukuy imalla tukukushkakunata rikushpa uyashpapish hintikunaka mana yuyarinka, hintikunaka kacharishka shina yuyishka shina kawsayta kacharinkuna. Mana rikunchikka shuk kutichishkata Diospaqman tigrankapaq, Diosta mashkankapaq. Wakinkunaka nitukunkunami ñuka mana krinichu Dios hatunta llakichina kashkata. Dioska mana chashna kangachu, maytati huchachinga. Ñuka yuyashkashina, ñuka munashkashina kawsashalla. China kaqpipish kayta nishanini kuyashka uyaq. Ñami ishki waranga watakuna pasashka. Diospaqshimi Bibliaka mana umashkachu, mana krichishkachu. Diospaqshimi Bibliataka hintikuna mana yanganchi tukushkachu. Kayta chayta huchachishun nishpapish mana imata ruytukushkakunachu. Ashtawanpish rikuytukunchikmi hintikuna kay libro Dios rimashka shimikunamanta wañushkami defendishpa mitzashpa cienciaskunapish imapantata mana hapitukushkakunachu ya Diospaqshimi Bibliapi. Diospaqshimi Bibliaka kashkatikmi kan mana ruraqchu kan. Diospaqshimi Bibliaka kishpichik Jesucristomantami parlakun y rimakunmi payka hatunta llakichinkapaq shamuna kashkata, huchachinamun shamuna kashkata ñukanchik imata rurashkakunata rikushpa. Yalliti hintikunami kay ratuka imakunapi yuyta churashpa imakunapi musparishka shina yuyillak shina kawsakunkuna kay mundo kay pachapaqlla mana yuyanchu llakikuna shamuna kashkata, mana rikunkunaka. Yalliti hintikunami mana imata yurinkuna. Ima problema mana shamungachu, mana ima tiyangachu. Rikunchikmi kay punllakunapi hintikunaka ima shuktikkunamanta ima yangakunamanta sustarikunkuna. Mandashkakunata allichina musukyachinata nikunkuna chay sustulla paykunaka kankuna y tukuy chaykunaka kan ya Diospaq contra rurashka leykuna y tukuy chay leykunaka kan paykunapaq allipaqlla chayllata yuyakunkuna pushaqkuna mandaqkunapish. Mana sustarinka shuk punlla kishpichik Jesucristo tigrashpa hatunta llakichina kashkataka. Chaymantami ashtawan sustarina shamun
kayka ña shamukushkamanta, kayka ña paktana kashkamanta y kutin upalla sakirinapish mana allichu. Chaymantami sustarina kanchik tukuykunallatik. Y a Dios pakshimi Biblia pika rimakunmi kishpirina hawa. Shinapish gentikunaka kay punllakunapika shuktiktami yuyakunkuna. Mana Dios pakshimi mana Biblia pi rikuchishka shina. Achka gentikunami nin ñukanchikka imata mana manchanchikchu allimi kanchik. Ñukaka rishallami y a Dios pak ñawpakpi chay juicio punllapaj. Chayka ñukaka ñuka shunkumun Jesús shamuchun mañarkani. Ñuka ña makita alzarkani. Ñukamanta ña Diosta mañarka. Chaywanka ña hawapachamun rishalla ña imata mana manchanichu nikshinami gentikunaka yuyakunkuna. Chaypuk washaka ninkunami 1 de Juan 5:13 imata nikushkata. Diospak churita krijkuna kajpimi kaykunataka kankunaman kishkani. Diospak churita krishkamanta wiñi kawsayta charishkata yachachunmi kishkani. Kaypimi nikun kikin ñuka yachay tukushkata wiñi kawsayta charishkata. Chasna kajpika ñuka kritukuni yuytukuni ña kishpirishkati kashkata mayjin kayta nishkamanta. Alli rikukpika kay versokunapika mana rimakunchu ñukanchikka Diosta mañashkawan ña kishpirishka kashkata. Ñukanchik shukutin yurirkanchik, Jesusta convidarkanchik, makita asarkanchik, ñawpanman pasarkanchik, chayta ruskawan ña kishpirishka kashkata mana yuyanachukanchik. Kay 1 de Juan 1:6 pika imatatik nikun kikinman ñukaman. Rikunata charinmi ñukanchik kawsaypi imashinatik kanchik, imashinatik purikunchik, shuktiyashkanchikchu, musyashkanchikchu. Paywan shukllami kanchik nishpapish, amsallapitik kawsashpaka llusanchikmi. Kashkatatak yachashkataka mana rikuchinchikchu. Ashtawanpish Dios luzpi kaqshinallatak ñukanchikpish luzpi kawsashpaka kayshuk chayshuk apanakunchikmi. Chasnallatak Diospak churi Jesucristopak yawarmari ñukanchik tukuy huchakunataka anshuchin. Rikunchik kaypi imashina kawsanakanchik kishpichik Jesucristota mandakpish kishpichikpish kachun chaskishka hipaka. Ashtawan riman capítulo 2, verso 3, verso 4 pi kay 1 de Juan libro llapitik. Dios mandashkakunata kazuq kashpami payta riksik kashkataka ñukanchikllatak yachay tukunchik. Mayjampish ñukaka Diosta riksinimi nishpapish pay mandashkakunata mana paktachishpaka llullalami. Kashkatatak yachachishkataka manaraq intendishkachu. Ashtawanpish Dios imalla nishkata rurakmari Tayta Diosta huyashkatatakka rikuchin. Chasna kashpami ñukanchikka paywan shuklla kashkataka yachanchik. Mayjampish Dioswanmi kani nijka Jesucristo kawsashka shinallatakmari kawsana. Shinallatik ashtawan mirachin verso 15 verso 17 kama ñukanchikka kay mundo kay pachata mana huyana kashkata. Kankunaka kay pachatapish kay pachapi imalla tiyaqkunatapish ama huyichikchu. Kay pachata huyaqka yaya Diostaka mana huyanchu. Kay pachapi tiyaq millay munaykunapish ñawiwan rikushpa munana mana allikunapish charishkakunawan hatun tukunapish mana Diosmanta shamunchu. Kay pachallamantataqmi shamun. Kay pachaka tukuy millay munaykunandik chingaringallami. Ashtawanpish Tayta Dios munashkata ruraqka wiñayta kawsakunqallami. Ashtawan kay hawa ñukanchik intendingapaq achikyachinmi capítulo 3 verso 6 manta 9 kama kay 1 de Juan libro llapitik. Kaypimi ñukanchik rikuytukunchik, yachaytukunchik, kishpirishkataq kanchik o mana kashpaka niktukushpalla purikunchik. Mayjampish paywan kashpaka ña mana huchata rurashpa kawsanchu. Mayjampish millayta rurashpa kawsaqka paytaka mana rikushkachu, mana riksishkapischu. Huyashka wawakuna ñatik kankunata pikrichinman. Mayjampish Dios munashkata ruraqka kashkata ruraq Cristo shinallatak kashkata ruraqmi. Mayjampish millayta rurashpa kawsaqka diablopaqmi. Diabloka kallarimanta pachami huchata rurarka. Diospak churi Jesucristoka diablo imalla rurashkata chingapaqmi shamurka. Mayjampish Diospak wawatik tukushka kashpaka Tayta Dios kushka mushuk kawsayta charishkamanta ña mana millayta rurashpa kawsaytukunchu. Diospak wawatik kashkamantami ña mana huchata rurashpa kawsaytukun. Mayjanja Diospak wawakuna kashkatapish diablopak wawakuna kashkatapish kashnapi rikunalla mari. Mayjampish Dios munashkata mana ruraq. Kikin wawkitapish mana huyaqka mana Diospak wawatakchu. Kay 1 de Juan librota rikushpaka yachaytukunchikmi
krihkashka o mana krihkashkata. Achiktami rikuchin shuk krih imashina kanakashkata. Kanpak wawkita phiñashpaka imashinatij krihkashkata rikuchitukunki. Wakchakunamanta mana sustarishpaka imashinatij Diospak wawa kashkataka rikuchitukunki. Kanpak shunkupi Diosta huyashkata rikuchitukunkimi millayta huchata runata sakishpa. Hucha illak Espíritu Santomi kanpak ñukapak kawsaypi. Chaymantami ñukanchik wawkitaka mana phiñaytukunchik. Ashtawanpish tantalla kana yuymi tiyan, khuymi tiyan. Tukuy kaykunata kishkani nin, kishpirishkata kashkata, wiñi kawsayta charishkata kikin yachaq chayachun. Apocalipsis 3:20 rizashpaka rikuytukunki mana rimakunchu kunancha Cristo Jesusta chaskikunaman. Ashtawan rikuytukunchik katik versukunapi verso 15 y 17 kama rimakun iglesiaman. Ñukaka kan imalla rurashkataka tukuytami yachani. Kanka chiripish rupakpish manamari kankichu. Kantaka chiri kashpapish chiri kachun. Rupak kashpapish rupak kachun ninimari. Mana tukuy chiriyashkankichu. Rupakpish mana kankichu. Chashna kunuklla kakpimi kantaka shunku tikragrini. Kanka achkatami charini, allimari chariyashkani. Ñukapakka ima mana illanchu nikunkimi. Ashtawanpish kanka llakinayaq, wakcha, ñawipish mana rikuq, lluchulla mari kanki. Chaytaka manamari yachankichu. Kay shimikunataka rimakunmi Cristo Jesuspi krinchikmi nik intikunaman. Shinapish paykunaka kunuklla kashkamantami shunku tikragrirka. Ashtawan ninmi mana entendinkichikchu. Kankunaka llakinayaq, wakcha, ñawipish mana rikuq, lluchulla mari kankichik. Kaytami ya Diospak shimi Bibliapi rimakun. Kaytami mantak Dios kunan kikinman ñukamanpish riman yuyachin khuyashkamanta. Pakta nin, ama yuyillak shina kawsaychu yuyari nin, allichiri nin. Kikin ñuka imashina kutichina hawa rimashpa rikuchisha nini ishki tupanakuyta charishkata kishpichi Jesucristo San Lucas capítulo 18 sinallatik capítulo 19 pi. Kaypimi riksirka ishki runakunata. Diospak shimi Biblia kanimi kay runakunaka achka charikuna kashkata. Kallari runataka rikuytukunchikmi San Lucas 18 verso 18 manta 23 kama. Chayhipami shuk mandajka Jesustaka alli yachachik wiñi kawsayta charingapakka imatatik ruranakani nishpa tapurka. Chashna tapukpi Jesuska kashnami nirka. Ima nishpatak ñukataka alli ninki. Tayta Diosamari allika. Mandashkakunataka yachankillatakka. Ama waynayanki, ama wañuchinki, ama suwanki, ama llusanki, yaya mamata kuyanki ninmi nirkami. Chashna nikpimi chay runaka. Ñukaka wamra pachamantamari tukuy kaykunataka paktachikuni nirka. Shina nikpimi Jesuska kashna nirka. Chashnapi shuk illanragmi. Tukuy imalla charishkakunata hatushpa wakchakunaman kugri. Chashna rurashpaka hawapachapi achkata charikyankimi. Ñukata katilla nirkami. Shina nikpi chay runaka achkata charik kashkamanta achkatami llakirirka. Kishpichi Jesucristoka mana payllata chashna nirkachu. Kishpichi Jesucristoka pita mana umarkachu, pita mana inkitarkachu. Kallarimantami payka achikta rimarka. Rikunchik San Lucas capítulo 9 verso 23 manta 25 kama kay shimikunata nin. Jesuska tukuykunata kashnapishmi nirka. Pipish ñukata katisha nirka. Kikinpak kawsanata kungashpa krusta aparishpa ñukata katichunlla. Mayhampish kikin kawsayta llakijka chingaringami. Mayhampish ñukata katingarayko kikin kawsayta mana llakijka kishpiringami. Pipish kay pachapi tukuy imalla tiyakta chariyashpapish kikinllatak chingarishpa llaki tukushpaka ima allitak kankari. Kay punlla gentikunapakka shuk aqllay shinami rikurin kayka. Shinakakpipish ñukanchikka mana shuk aqllayta charinchikchu. Kaytami runa kanchik. Kikin ñuka Cristopaklla chikanchishka kawsaytukunchik mana kashpaka ñukaka ñami krikani, Diosta mañarkani, kishpichikachun chaskirkanimi, wakinpi iglesiaman rinimi, purinimi, chaypimi kani. Chaywan alli kashkata wakinkuna yuyinkuna. Kishpichik Jesucristoka mana kurkachu shuk aqllayta nitukunchik. Kishpichik Jesucristoka kay charik runata nirka tukuy charishkata hatuy, wakchakunaman kuy y ñukata kati. Y kay runaka llakiksha sakirirka. Shinapish rikuytukunchik capítulo 19 pika shuktik charik runawan tupanakun. Rikunchik San Lucas capítulo 19 verso 1 manta 10 kama Jesús kaña Jericóman yaykukushpami chay pueblo chawpita rikurka.
Chay pueblopika impuestota hapik Saqueo shuti achka charik runami kawsarka. Payka uchilla kashkamantami Jesusta riksisha nishpapish achka gentikuna harkakpi mana rikuy tukurka. Chaymantami Jesus rinañanta kashpashpa ñawpashpaka payta rikungapak sicomoro yuraman wichiyarka. Jesuska Saqueo tiyakun yura huchuta rikushpaka wichilla rikushpami Saqueo utka uriyamuy ñukaka kampa wasipimari kunanka posashanini nirka. Chashna ninka kashpashpa uriyamushpami Saqueoka kushikushpa Jesusta paypak wasiman pusharka. Chayta rikushpaka tukikunami kay runaka huchayukpak wasipichu posanaman yaykun imami nishpa rimay kallarirkakuna. Chaykipaka Saqueoka shayarishpami riki Apu Jesus ñuka charishkakunamanta chawpitami wakchakunaman kusha. Mayjankunapakta umashpa suwashkataka chusku kutiwanmi tigrachisha nirkami. Chashna nikpimi Jesuska kashna nirka. Kunan punllami kay wasipi kajkunataka kishpichishka. Runa ichayuk ñukaka chingarishkakunata mashkashpa kishpichinkapakmari shamurkani nirkami. Kay charik runapak shutimi Saqueo. Paymi achkata munarka kishpichi Jesucristota riksinata. Kishpichi Jesucristo imata manarik mañakpi Saqueo runaka nin ñuka charishkakunamanta chawpitami wakchakunaman kusha nin. Mayjankunapakta umashpa suwashkataka chusku kutinwanmi tigrachisha nin. Yallitik kushimi karka kishpichi Jesusta riksishkamanta. Kishpichi Jesuska nirkami kunanmi kay wasimanka kishpirina shamushka. Rikuytukunchikmi ishkiñanta kikin ñuka kati tukushkata. Shuk charik runaka nirkami ari Jesusta munanimi wiñi kawsayta charishaninimi shinapish tukuy ñuka charishkatachu kumbidiningi. Kutin kay shukka Jesuspakman rishpaka kishpichi Jesucristo wasiman yaykukpika chayakpika kaypimi tukuy ñuka kushki tukuy imalla charishka kaypimi hapilla nir imatapish ruwaylla nir chikakunanka Jesustami charini nirka. Shuk runaka llakillami kan. Kutin kay shuk runaka yallitik kushikuymi kan. Kaytami rikunchik kunan kay punllakunapish. Achka hintikunami krikmi kanchik nishpa shutichirinkuna. Shinakakpipish Cristo Jesus imata mañakpika mana kushun ninkunachu. Cristo Jesus nin kayta ruri, Cristo Jesus nin sirvi, Cristo Jesus nin kuy, pero chaytaka mana razoninkunachu. Phiñarinkunami, llakirinkunami, Cristo Jesus chayta rurachun mañakpika. Kaywan mari kawsanakani imashinati kawsashari. Ashtawanpish Jesus ashitawan ñukawan bendici ninkunami. Kutin rikunchikmi Saqueo runaka entendirka, rikurkami kishpichi Jesucristota. Kay shuk runaka paypak charishkakunallatami rikukurka. Saqueoka rikurkami tukuyta ruritukuk Diosta. Mashkarkami Cristo Jesuswan shuk apanakuyta charinata. Saqueo runa imashina kutichirka, chayshinami kikinpish ñukapish kutichina kanchik. Kay punlla gentikunapika mana chay kushikuyta rikunchikchu. Cristota katikushkamanta, payta servikushkamanta, paypaklla kawsakushkamanta kushikushkata. Diospakshimi Bibliapi rimakunmi Diosta ñukanchik riksishpaka hatunta kushikuna kashkata paywan shuklla kashkamanta. Achka gentikuna nin kutin ñuka kayta rurasha, ñuka chayta rurasha, ashtawan ñuka sinchita trabajasha Dios chaskishka kankapaj. Ashtawanpish ñukanchikka mañanami kanchik Dios ñukanchik ñawikunata paskachun. Mana rikunchik kishpichik Jesucristota charinaka may kuritapish charishkata yalli kashkata. Chinakakpika ya Diosta mañashun. Ashtawan gentikuna Saqueo shina kutichichun. Imashinatik kallarisha ningichari. Kunanllatik paypak ñawpakman shamuy. Kunanchari paypak ñawpakpi kumurishpa kungurina punlla. Yuyari hawapacha Diospi. Tukuy paypak sumak yachishkapi. Kanpak juezpi. Kanpak kishpichikpi. Krinimi kay mundo kay pachata kan rurashkata. Krinimi kan ñukamanta hatun cruzpi wañushkata. Kunanka yallitik kushimi kani. Ñukata mandak, ñukata kishpichik kachun chaskishpa. Ñuka kawsayta musukyachipay. Kanpak espiritu ñukapi kashkamanta. Ayudaway shuk iglesiaman tandarinkapaj. Ñuka kawsayta musukyachishpa katipay. Kaytaka Apu Jesusami ruraytukun. Kunanpish payka kawsaqmi. Paymi kanpak shunkupi wasiyuq nishpa shina kayakun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shunkupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.